Ntiseke Chilombo pa musanga ni pa muchimenga cha kisangani nyevu mulombo le chifufu cha bukalenga muchifufu cha bukalenga bavakula pa malo asatu dimension ya mfumo wa jitunga myanda ani ngumu mfya ni kabijikuita ba malo vupenza muchifufu chishala mfumo wa jitunga Felix Antoine Ntiseke Chilombo wabumvuishi ni kubaleje myando yonse dimikali yenzeka kuruseka la province wa Chopo mindi muminene dibikala benza mushindo wa kuilonga mijene kuiteka munjira mu mpabwase imwe makunzi kamushindo dibenze kabimpa bomu de chipalu cha bangoka kulongolola kabijijila ya munda mwa chisa chimenga cha kisangani ni kutorishulula myanda ya kwapsa jafu ja zembo ino bakweja zembo kurusekelo wa kisangani mu province wa Chopo walo mbingu vena wa province wa Chopo bwase alondishe mijimo ebimpe bitamba bwa yenze kamushindo dibikala bikenga jibwa vumuleje kabijibwase chipalu cha stade walo mumba bikengela bwase bayana chitono kundekelo bwa banso bakuluseke ku badibwa kala pabo babirije bibiji yabo batondundu bikala basanka mfumo wa Felix Antoine Ntiseke Chilombo uliwele menji bwase midibu yonsu ili bikala benza muchimenga cha kisangani katataka ni mono mwakujiki bwa mulubu mufila kuji mkalenga Patrick Muyaya chikumambila wabukalenga bwajitunga da Kongo wa Mungalata tutumuka ni ngumu tujana kukuluseka lwa kisangani bakulezi mfumo wetu wa Felix Antoine Ntiseke Chilombo nyevu mubanja chifalu cha banko ka chifalu cha ndeka chikala chakidila ndeka mine na ifumu na matunga machile shilangana mfumo wetu nga mukosa mukaba bwase batalize kuchenzela bwali bavubanje bachibaka matunga mashala fani mapa chocho chifalu chibajibaleji bwase ni chikala chakidila ndeka mine defumu na matunga machile shilangana chitwangaja province wa Chopo ku matunga mbuko wa matunga chitwangaja kwa province wa Chopo ni chimenga cha kinchasa ni bimenga bya munda matunga da Kongo wa Mungalata waleji bwase bwa chifalu chi bimchenza nku kujambulisha jabena shina bajibuka da bachenza ni bikengela bwase benze di ba chifalu bachenza momo byakana wambi bwase mpulushi ni bantu bako babashire shilangana bari pa buma kwendele mu machine chikondo chibenze mijumu ya bukibol kai bube peshe machine kai kubala o ngakukwata mnamu ndimu kuti bampulushi bajitunga chikondo ni jiba chidibuba kubabantu ni bintu munda mwa chimenga cha kisangani ne kabiji munda mwa province mushime ununku wa Chopo bwase mijumu jibubeza kabika de benza de vendelo amakasanansha bikala bayenza bendele mu machine bakumana makunzi munjumu wa byakana tumbuka ku kisangani tu ya mu province wa Kasai Central bakuna mbele bwase mijimu ya njila wakala mbambuji idi yenda yenze kabimpa tujapa mu musoko wa Shamatengu mwabuji bafika kuji gouverneur Joseph Moïse Kambolo kongo wa Kasai Central mufika bakulondeshe ni kumona mushindu di mijimu yenze kato nombila somina mwabeu badibenda basabia chapu cha mashini manina ya jinchabukala abozama bobo wa kusunsulila nsoka ni kabiji badibenza monsu mutu kwanza bwase bena ACGT badibenza mulomo kulosekeku batongumuka nduwenza kakuyibwa kujingila nasha washinjikise mundu biji kumpalieku mijimu idi popenza yonsu bwa kutwasha kwanza mijimu mine ni mono mwa kushika podbwa ditunga da Kongo mukata nanga province wa Kasai Central urijinga senjide ununku wakalamba mbushibuye yini bwa kushika ni ambudisha province ye bwa kutwanga na yini ditunga da Angola bwa bintu bifula yidi bwa kwatana mijimu na muji shumetu mine di basana ye ikale boila mu province wa Kasai Central yena nko mu Kasai munena gouverneur wa province wa Kasai Central Joseph Moïse Kambolo Koko uji mushindiki boni mutushi bobwase midi moyi ni jika munda mwangundi biji kumpadeku ya kwenza mwina mwaboji benzileo Timu province wa Okatanga bakuna mlebo se gouverneur Chindonjo wa Okatanga fumusanga ni bomo musoko wa Kashwebwe kuluseka la Okatanga kwa kana kamuya bakutukisha ni kutukishila balongeshi bavanji baleke la jilongeshi ya bana bakebase bafuta bantu bari bafesha mujimu matukumashala kwa fiki kuluseke ku gouverneur Chindonjo kimkalinga Martin Kazembe Shula wabezike fumukane kubeleje bwase hona jibasomba bana bajibapanga malonga badana bana ba musoko kimbafunye kwa kunashi bikengere setunzwanga nayi ikala inwense mujimu bulamataji wa Okatanga nato penda bokolo kopokolo bokolo wakumona mwa kunu sekenge jila ne kunu fesha chiri chikenge jibwa mumana ku bataleje miyo ya mundo nku mukalenga Martin Kazembe Shula wa basakiriji bwa mushindu fuba muteleja ni mudibe ikle nenda bunzwanga nani wabala ibwase kukekesa province wa Okatanga ni amona makubata balele ni kabiji bulamataji munene wajitonga tuda konwa mwataka kubalekena na shabobu ni
batwala sudula midimu ya buya kulonga shabana matukuma kesana ko mulomboji wabina balonga shaba wabilonga dibya kulisekeko walombi bwase mulamataji wa tunga ko ngamgalata abatabelele nanga mkalinga ba okatanga bo batabelela habu Tuwani province wa Katanga bakuna bila bwase bamamu badi benze midimu ya buya bwendenda midimu ya bungenda mbapeta maploma manena maploma ajama kuba shukisha ku jenze midimu ya bu mbabenze leno ngoko mkalinga modeste chomba ewewu udimu fili ko modifeshe de abantu maploma nanga chikondo chiri bantu pakaba kwa tamuju mumimpa uju lengelele jitongo ja ko ngwamunga la tabuvuko kuleno ngoko te de ville wal bombashi ni mkalinga Jacques Kiabula Katwe du gouverneur de la province vous que la compte de bama ma ba fita ma ploma ba ku jibamba bwase bidu kengele ni bama mu bonsu kabika diba sombo kumbanza shana na nansha muntu chidi mu kwanza enza bwase litunga ja kongo mu zaji kumpala ni manya bwase chifungu chisatu cha kwambika bo bama mba kubisika la okatanga ma ploma bwa mijimu ya bu ili bobika le benda ya bungenda ni ya jenzi bintu bishire shilanga na bidu filaji tanta mu province unonko wa okatanga kikai bama mu beji kabobo batanyisha kujibina bwase lule musamu wa jabulu bikengele mamu yonso ajuki le kulu bakumona mwakwenze mujimu wa byanza uri mwakumambulisha ni kwambulisha bana badi mukala mulela munyande ya londa ku numanya bwase bamamu bajini mahondo kumabela ni bikene cancer des seins bavuhabo batwilangana mbakwelangana meji ni kusonsolangana ko bidibitangila bubeje bubi bikene cancer des seins ani mahondo aja patuka bamamu kumabela nkwenze kachine chibilo chinungu chidebe bikira senchibilo bilu chaji tekemena bwa bamamu bonsu bajibikale ni bubeje kujitwilangana jabo bava balombola kujimamu karine na nikiama muyidebe bikila bwase espoir bwa yeye mwine buhenda mubele musama bune bubeje bu ni mufeta londa ku ulomba se bamamu bikale bafeta londa ku polukasa bwa ho muntu mfuni chikondo jikujubela anyemene lubilu mwaba ujibanga ngabuka bwa mutangile bamufesha manga jakinga jibo ujuleshe bwase bamamu bavula bajini bune bubeje bukabene feta londa kuna shakikai bikengele bwase bimpo kukala kuba sonsola bwani bamanye ne chikondo jibo mfama kondo kumabela bayaba baminganga babatotulondo ni bukala bapesha manga alimwa kubambulusha chidimu cha kalasa nchijika muyelika bamamu mbakimba shajila pani manasha bavula bakujibumba peta mapulo manene budi mamu aspe Esther ntamba mupeta diploma jinena ni biapaliko mapeta bakumyasa makumanda muteketa akuma mugilene ntole bombele mukashwa musalai munena ni yofenda mupeta jenda diploma jinena jamianda ya bandumbulula ujuwe lakabobu mutanga jodi bamamu nende nanga bakashi baba salai nende bakubambila bwase katu so minungu chana na nasha bamba yetu bajibambule bingoma badishi balwanga bwaji tonga kumpala toto bamamu tutwetu babwele mutu lasa tunena kulonga bwatu kala tomblushe tonga da kwa mugata mamugile ntole bombele uju wele tosikati bamanzantenta kujaba bonso bavupika le baba fesha malonga shamashile shilangana ubalizi kwa bidibwase tisanka njine na mpinjewu bwalubobu mbapeta manda muna ni jifete bimpa bifete bijimwa kufikisha tonga ko ngomula ta kujikala ni mamanya mashire shilangana akumuju kulombola jitunga mudu kokose bilumbu to ni biko abonso pya kutangela manema buntu mbyonso ebi ni bikale byenza kablonde shila bantu balonga myanda ya manema abumuntu tuya muchilongeji cha seika cha benimishoni balibikala bajikisha chilimu cha buchakalasa tanju kubalonda bwali bambile ko tuni bofo mukana mabena ngoni bisankale lubwa nabujja kolasa ka bu balishi badi byanzambi bagibalwa namenene mishingi byanzambi ni mu français ni mu grec mishingi makubisha bibyo nzambi mushi bomiri yima mushi andesa kibilaba nibiku byani bana bani bakunambulisha lelo nakuzubizwa ndi babikani licencié notre diplôme d'une distinction, grande distinction à Pamo Centre universitaire de Michel Léger. Il est dit sans cabinet, il y a beaucoup de banques, il y a des choses qui sont en kaba ibagi longa abaditabu jibakubela mu class ka bwandi bakumala mana ikintu bayisha byanzana ibana batesa bangila indibu kumukora ibadi maji diploma kwa ba license na kula kunyaki bwana ngalo ibadi byanzana bwana mwakuisha ngingala bonse tasa kigoma
Mu abakwiti ba bene mujimu uduwa kutwanga bene mujimu ni bane na ba mujimu byonso ebi baliba byonze nko muri dilwase mujimu kale wenzeka mushindo jibikala bikenge jibwa bantu bavule kimba manya bwase muwa kuyijuwa bene mujimu nda nchini kikai mufunji mukulu wa STL wili lola longomo nyeye mwakula utapaji wamba bwase bantu bonsu bantu bene mujimu bikala jiku mchitema bidibikenge dibani bikala ni mwakuyiju umo bwalu mwakuyiju umo mukeni bantu tukumchitema urimo kufikisha meshinga abo kujumune na wa mujimu faluka sabwase ba manya mwakwateka muchensidi kikai ujulo mbabwani bakwidi babene mujimu kimbantu bajini chakwe kale bake banvita ni bakulu ba mujimu nansha mbantu ni chaba kwa kuile binabu kibai tubalomba ni bekani lutulu ni kane mukabije ni bekale bomvije bene mujimu mune na udibu benza waja kuila bantu bikila bwase sendika muntu jiba belini bambase udimu sendika ki muntu diko mvondo nasha muntu uju wenze mujimu bwase bajiwa kuila bapeta malenge la mashirishilangana ajimwa kubambulisha bakonze mundu wabo mushindu jibikala bikenjibu tuyabu sumu komine walemba bakumambila bwase ndonga muji babikila bwane Kinshasa ekubunga mbantu bavula mbajukile kulu bwa kujibunga mumina ndonga mwe bidu mushindu kaye tulondaye tutbalo kumwa accompagner mo projet wendo bwani tulongolo la Kinshasa tulongolo la jitunga kana kachana Kinshasa to me tulongolo la jitunga parce que tetu tudi bena l'Isafati tudi mu 26 province wa jitunga jeto jinongo alors tudi bajiteka tudi bajihesha kore amubwanyi tutulongolo la Kinshasa katona busa kumona kabidi Kinshasa cha kala chito cha manyano to tutulongolo la Kinshasa chaque samedi tutubikila bana betu aba batu nyumoyi wa kulongolo la jitu patontu force bantu to udi nyumoyi wani to Kinshasa chetu jitu ngaje tutu dilongolo la tu appuyer gouverneur wetu wani batu mona ko hetu dimpa kwa bantu c'est ça tubabanga lelu chaque samedi tutubikila ba kinwa ni ba kinwa bwani tete bonsu tudihesha tuenza mujimu nungwe bwa kinezo bonga Matuku kumpaleko ni basa chilongeji chakulongosha bana ndundu kulusekalwa maluku kime mudu biambana shamukalenga ziko mukanga uji mulombuji wa bena tukutuku hani bende shima tukutuku nye uvu musanisha muja matuku makumia vijina na ya ngondo wajiku mieu baina tukutuku bavule bavumuye na uto ni kulusekalwa maluku mwaba ujibebila semenkao mwaba ukalabu ni bakwa shila chine chilongeji tutuambishi cha ndundu kwa kana kavumuye bakuto chike muni batu ajisha mana yi ani masamba kanyiba bikila mu français c'est tournoi wandundu bwa bamona mwa ko sonso la bansonga ni bamanya ni matuko kumpade ku ni basa chilongo de cha ndundu bwa bansongo bonso kujumvanga na jabina bansongo bamuka semishire shilangana ya kuluseka lwa menka woni kuluseka lwa maloko baleje bwa sembaji fila bamba bwa seni twenze mwentu mwa kwanza bwa se basa chile chilongo je chikala chilongesha bana bakesa ndundu ibina nkubiri mwa kwambulisha bwa se bobo bana baba yefa bukumpala bamenyika mundo mwabulo bobushimu mukalenga ziko mukango kena mutu alishampinde unasha mutu alishiko kadi matu kumulongulongu ni bena ntukutuku aba bavule ujuba fashion ntukutuku bakwenda bunayi mujile ne kumufyenga shila mpeto fashisha ni bako abukabiji ujulongu mjamalo abo mshindi bikala bikinge jibwa lumlo ndekelu ndo abena zambi bakuna mbila bwase bafuba kukila kuluseka lwa bena zambi wa mukalenga mukuna chipuya kazaji Martin ewe ujuba bikala kabisibwa Joseph Elohim yiki wakati adija mikenji ya bena branam muno muchimenga chake ntesa munda matonga da konwa munga sele muchidi muchachu nunka mushitema komanda mutekete ni chimo chidi nunka mushitema komanda mutekete ni china imundu wa jikumi matuku jikumi na nai baleje bwase amuyeyeu uvuma jukukala mutendeleji kuduseka lwanzambi malamu wa mukalenga ID na bal ni fashishi kwa kumbuka yumu chitendeleji kikondo ni jiba chivuma kejila mukenji wa William Marianne Branham ni yeye kubamfenda kulongesha bantu muna mwande bwa mufikiri wa mvula 50 kacha mwina mukenje wa bwela munda mwajitunga kida ko mungalata bijibe mwoneka wase mbobwa ba za chibidibilu chinena cha kuvuluka mukalengeo